Hej, slušaj, ti si ispričavam se, Birus. Čuo sam da je vaša uzvišenost jako jaka. Zanimalo bi me, da li bi mi mogli malo pokazati? Molim. Da ti demonstriram moć. Što imaš na umu? Možemo se glavom o glavu pošorat, bar 1 minutu. Daj šuti, sve ćeš nas pobiti. Uistinu sam dugo živio, ali do sada me nitko kao ti nikada nije izazvao. Mora da si siguran u sebe, a možda si umišljena budala. Kako da ne? On je umišljena budala, pogledajte ga. Ma zašto ne? Ali moraš me napasti svime što imaš. Mislim, hvala vam puno jako. A jeste sigurni baš sa svime? Ako vas ozlijedim, ne bi bilo fora da poludite i iskalite se na Kajevom planetu. Časna riječ. Pa, započnimo. Okej. Kao prvo, moram postati Super Saiyan. Odmah iza toga je Super Saiyan 2. Sada došao je očekivani legendarni Super Saiyan 3. Sad smo u banani, bježi, babo! Vrlo zanimljivo. Izgleda da Super Saiyani ipak nisu lovačke priče. Nije loše, ha? Ali ako želiš, mogu se vratiti na 2. Ne, hvala, neće biti potrebno. Pa, daj sve od sebe. Još sumnjaš? Dobro.